ubundi cyari gikwiye icyo amategeko avuga ngo mu gihe utishimiye ibyemezo by'umusifuzi cyangwa se ibyemezo by'uko umukino uri kugenda. Reka ngushimire ko wakoze subscribe, nkubwira ko ari inkunga ikomeye cyane kuri twe, ariko nawe utarayikora musaba gukora subscribe maze ibintu bikarushaho kugenda neza. Muri aka kanya rero muzaniye amakuru y'imikino agezweho, aho ndibuze kwa nkubwira ko mu Rwanda igikombe cya Mahoro Peace Cup gikomeje, kikaba kigeze muri kimwe cya kabiri, aho twamenya amakipe agomba guhura muri kimwe cya kabiri. I Burayi ni UEFA Champions League, imikino nayo muri iki cyumweru yasize tumenye abagomba guhura muri kimwe cya kane, amakipe 8 agomba guhura muri kimwe cya kane. Ikindi ngiye kukubwiraho tugiye kuba tuganiraho byimbitse impamvu zihishe inyuma y'akarengane kari gukorerwa ikipe y'igihugu ya Senegal, nyuma y'uko CAF yatangaje ko bamaze kwamburwa igikombe cya CAN 2025, igikombe batwaye ejo bundi rwose ndabyibuka, batsinda ekipe ya Morocco igitego 1-0. Rero aka karengane baba bakorewe nyuma y'amezi 2 batwaye igikombe, akaba ari bwo bamenyeshwa ko bambuwe igikombe ngo batewe forufe. Ndangiye kukuganira rero tumenye ibyinshi nyuma. Ese CAF ifite ishingiro ryo kuba yakwambura igikombe Senegal cyangwa harimo ruswa? Hari abenshi cyane ko bavuga ko haba harimo ruswa, abandi babahanga mu mupira cyangwa se aba legend, abapundeti bagiye batandukanye bakaba bagaragaza ko ibi byose aka kaduruvayo kaba gaterwa n'amategeko mu by'ukuri ya CAF adasobanutse, cyangwa se ngo amategeko, icyo bise amategeko adashingamye, amategeko arimo akavuyo, nyuma y'uko byagaragaye ko nta tegeko rihari rivuga icyagakwiye gukorwa mu gihe ikipe yikuye mu kibuga. Saho gusa kandi nakomeje ndashakisha ndacukumbura ngo ndebe koko ese itegeko byaba koko impamvu ari uko itegeko nta tegeko rihamye rihari, ariko naje kubona ko umusifuzi aba ari we ufite umwanzuro wa nyuma ku gikwiye gukorwa mu gihe umukino utararangira. Umusifuzi mukuru cyangwa se the official referee niwe uba ugomba kugena uko umukino urangira, niba umukino uhagarara, niba umukino ukomeza, niba ikipe iterwa amaga cyangwa niba ikipe itegerezwa ikaze gakina. Uwo mugiye kubana kuri mikoro muri iminota mikeya ni Pacifique the Captain. Mwibutsa ko iyi ari TST Sports Rwanda, tukugezaho amakuru y'imikino kandi yizewe. Mwayi kaze rero. Ubundi reka tutangire tureba intangiriro ya byose, ubundi byagenze bite. Mbwire ko uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo gikomeye cyane muri ruhago nyafurika, ikibazo cyateje impaka ku bijyanye n'amategeko, ubutabera n'imiyoborere ya ruhago mu by'ukuri, yaba hano ku mugabane wa Afurika, ndetse byaje no gusubizwa inyuma bikacishwamo itoroshi no ku isi hose. Imiyoborere ya ruhago bihagaze bite? Ubundi cyabaye ni iki? Icyabaye ni iki? Reka mwinjize rero mu cyabaye dukomeze. Ni mu mukino wa nyuma wa AFCON 2025, aho abakinnyi ba Senegal basohotse mu kibuga bamaze nk'iminota igera kuri 15, hagati ya 14 na 15, bigaragambye ku cyemezo cya penalty. Batari bishimiye, ngira ngo murabyibuka kuba bashije kureba umukino. Uyu mukino wari wasifuwe n'umukongomani witwa Jean-Jacques Ndarangambo. Niwe wari wasifuye uyu mukino. Nyuma y'ibiganiro abakinnyi ba Senegal bagarutse mu kibuga, umukino urakomeza, ndetse yewe na ya penalty iraterwa. Murabyibuka penalty yahushijwe na wa mupeti ukinira Real Madrid, uburyo yayiteyemo nyine murabyibuka, umuzamu Edouard Mendy waje kuba ayicakira neza cyane. Penalty bayihushijwe yaje gutuma bajya no muri extra time cyangwa iminota 30 y'inyongera barakina, aho Senegal yaje kubona igitego kimwe, maze umukino urangira Senegal itwaye igikombe itsinze Maroc igitego 1-0. None ni iki kibyihishe inyuma? Byagenze bite? Akarengane karimo nakahe kuba haciyeho amezi agera kuri 2, akaba ari bwo CAF
isohoye inyandiko ko Senegal yakoze amakosa akomeye, umukino utagihabwa agaciro, ko ahubwo birangiye Maroc iteye forfait ekipe y'igihugu ya Senegal, aho Maroc yahawe intsinzi ingana n'ibitego 3-0. ubwo rero bikaba bivuze ko igomba no guhabwa igikombe, ko ariyo yakegukanye. Maroc igiye gutwara igikombe, itwaye igikombe nyuma y'amezi agera kuri 2 hafi 3 umukino wa nyuma ukina. Numva atari akarengane. Ubundi impamvu byakagombye kugenda bite? Ese koko Senegal yaba yigiza nkana ubundi koko byari bikwiye ko ihanwa, cyangwa ibi bihano birayifata? Ifite amakosa? Reka turebe. Gusohoka mu kibuga, kwanga gukina, kwanga gukina, gutsindwa ku mapuro. Ubundi se iminota 15 bamaze, iminota igera kuri 15 bamaze bataragaruka mu kibuga, wavuga ko ubundi barengeje igihe? Itegeko z'ubundi rivuga iki? Reka turebe. Ubundi twinjiye mu bijyanye n'amategeko, nta gihe kiri mu mategeko kizwe cyangwa se kigenwa. Niyo wareba mu mategeko ya FIFA, urabizi ko FIFA ari urwego rwa nyuma cyangwa se aribo bayobora umupira w'amaguru ku isi. Nta minota ihari yagenwe ivuga ko ikipe igihe irengeje iri hanze y'ikibuga iba yakoze ibizwi nka Anti-Sport Act, igikorwa gihabanye n'umupira w'amaguru. Ubundi usanga hari abagaragaza ko ngo nibura ngo hagati y'iminota 3 n'5 ngo hari ukuntu ngo byumvikana ngo bagaruka bagakina ngo nta kibazo, ngo ariko ngo hagati y'iminota 10 na 15 ngo bifatwa nko kwanga gukina. Ubundi se cyari gikwiye ni iki cyari gikwiye gukorwa nyuma yuko abasore b'ikipe ya Senegal bari basohotse mu kibuga? Kwari ugukomeza umukino se? Ubundi cyari gikwiye icyo amategeko avuga, ngo mu gihe utishimiye ibyemezo by'umusifuzi cyangwa se ibyemezo by'uko umukino uri kugenda, igikwiriye ni ugukomeza umukino ukazatanga ikirego nyuma, ari byo bizwi nka banza ukine uze kurega nyuma. Urabyumva? Banza ukine uze kurega nyuma, niko byakagombye. Ariko nyamara abasesenguzi batandukanye bo babona ibyo kafu yakoze bidakwiriye. Hari abagaragaza ko, bamwe bagaragaza ko bashyigikiye amategeko, abandi bashyigikiye ibyabereye mu kibuga, cyane ko ruguru nakubwiye yuko hari aho mu bucukumbuzi nakoze hari ahavuga ko ubundi umukino ubwo ugenzurwa 100% ufatwaho umwanzuro n'umusifuzi uri kuwusifura hagati mu kibuga. Uranyumvira? Ariko iri sanganya riri kuba, aka kaduruvayo nitize ko kagomba kuzasiga habonetse itegeko rihamye rigenga uburyo umupira w'amaguru ugomba kuba ugendamo. Ubundi reka turebe icyo amategeko ateganya. Ese koko Senegal irarengana? Reka mwinjize mu mategeko. Mwibutsa ko iyi ari TSC Sports Rwanda ukomeje gukurikira. Ngendi Pacifique de Captain mukomeje kumva kuri mikoro, ariko nkusaba gukora subscribe. Reka nshimira abantu bakoze subscribe, mutugaragariza ko mu by'ukuri mudutera imbaraga zo gukora, kandi muri abantu b'abagabo cyane. Imana ikomeze igibaha umugisha mu byo mukora byose, ahera umugisha mu byo mukora, igahe gutera imbere, baha amafaranga. Ubwo nawe rero nyine utarakora subscribe, reka musabe kubikora maze dukomeza nyuma. Reka twumve icyo amategeko ubundi ateganya kuri iki kibazo, kuri iki cyateje controversy cyangwa se umwiryane hagati y'aba sportifu. Hajemo umwiryane, buri umwe aravuga ye, urusaku ni rwishi. Reka tujyane, reka nkujyane mu cyo amategeko ubundi yavugaga, cyangwa se icyo amategeko ateganya. Ubundi kugira ngo bigende neza, reka duhere ku cyo FIFA nk'urwego rukuru ruyobora umupira w'amaguru. Ubundi FIFA yo iteganya iki? Ivuga ko bigenda bite? Ubundi itegeko rya FIFA ni iri. Ugiye gushakisha ugacukumbura mu bitabo bya FIFA bigena amategeko ku ikipe, ku bihano bihabwa, cyangwa se ureba ngo ni ryari bivuga ko ikipe yataye umukino cyangwa se bikuye mu kibuga ku buryo bashobora guterwa forfait. Nushaka mu mategeko ni ahantu uri bubibone, ni ahantu bigaragaza ko ni ahantu FIFA, amategeko ya FIFA agena iminota ntarengwa. Ni ahantu nahamwe uri bubone itegeko rigena iminota ntarengwa yo kuba ikipe itarenza mu gihe yikuye mu kibuga.
bivuze ko nta tegeko rihamye rihari yewe ku rwego rwa FIFA rigaragaza iminota ntarengwa yo kuba ikipe yavuye mu kibuga. Ikintu uri bubone nuko hari icyitwa referee discretion, aho biri mu itegeko rya 5 bivuga ko umusifuzi ari we ufite uburenganzira bwa nyuma cyangwa se uburenganzira bwuzuye, sole judge of when a match is officially abandoned. Umusifuzi niwe ufite uburenganzira bwuzuye. Ubwo nimvuga umusifuzi, ni umusifuzi uri gusifura hagati mu kibuga, bwuzuye bwo kuba yagena niba umukino usubikwa cyangwa se umukino uhagarara. Mu gihe ikipe yikuye mu kibuga, umusifuzi ntabwo ategetswe gutegereza iminota runaka kugira ngo yanzure ko iyo kipe itewe maga. Niba ubyumva neza, bivuze ko mu gutera ikipe maga, umusifuzi w'umukino ari we bijyanye no kuri personal judge cyangwa se uko we abibona, bijyanye n'uko we yihangana, abasha kwihangana bingana iki, niwe ugena iminota, ashobora kwigenera ku giti cye iminota yo agomba kuvuga ati uyu mukino ndawuhagaritse, uyu mukino urasubitswe, ikipe iyi niyi itewe maga. Ako ni kamwe kitwa referee discretion, itegeko rya 5. Ariko ikindi, kuko nta tegeko rigaragara muri FIFA, mu mategeko ya FIFA rigaragaza iminota ntarengwa yo kuba ikipe iri hanze y'ikibuga ishobora guterwa maga, amakonfederasiyo cyangwa se amashyirahamwe ya ruhago ku migabane itandukanye ubwayo bitewe n'amarushanwa runaka ashobora kwishyiriraho iminota runaka ntarengwa. Hari byo tugiye kureba noneho. Ubundi itegeko rya CAF rigena iki, rivuga iki ku kuba ikipe yakwikura mu kibuga. Ubundi nitwinjira muri CAF, mu mategeko ya CAF, nkuko tumaze kubibona muri FIFA ko nta tegeko rihari rigena iminota ntarengwa, no muri CAF nuko bimeze. Ntibagena iminota runaka bavuga bati iminota nigomba kurengwa. Mu gihe wayirengeje udahawe mu gihe muyirengeje mutahawe uruhushya n'umusifuzi w'umukino. Mwibutsa ko kuri iyi incident cyangwa se muri iyi situation ya Senegal ibyabaye, murabyibuka insanganya yabaye cyangwa akaduruvayo kabaye n'imyigaragambyo, nuko abakinnyi ba Senegal twarabibonye. Wenda ku muntu wabaza iminota, twabonye ko haba hamaze iminota iri hagati ya 14 na 17 bakijujutira icyemezo cya penalty, ari nabo bari bigaragambije bavuye mu kibuga. Ariko nitwinjira mu mategeko agenga irushanwa runaka, AFCON ifite itegeko CAF yashyizeho rigenga irushanwa rya AFCON cyangwa se ry'igikombe cya Afurika mu gihe ekipe yikuye mu kibuga. Iri tegeko ryo rivuga ko, urumva cyitwe, rivuga ko riravuga riti when a team walk off the pitch more than 10 minutes, mu gihe ikipe yivanye mu kibuga mu gihe cy'iminota irenze 10 nta ruhushya cyangwa se mubyikoresheje ubwanyu, nta cyemezo cyangwa nta ruhushya muhawe n'umusifuzi. Bisobanuye itegeko rivuga ko iyo kipe igomba guterwa forfait. Urabisanga muri iri tegeko mu mategeko agenga irushanwa ya CAF, mu ngingo ya 82 ndetse n'ingingo ya 84 igena irushanwa rya AFCON. Ngewe numvisha ibi ngibi navuga ko hano Senegal iragarikwa rwose, cyaba kiyihama. Ibi bivuze iki rero kuri uyu mukino? Twinjiye mu mukino twabonye ko Senegal yamaze iminota igera hagati ya 14 na 17 bari hanze y'ikibuga. Nituyifashisha rino tegeko, birisobanuye ko Senegal igomba guhita iterwa forfait. Ariko itegeko rirengera Senegal, hari ikivuga ko umusifuzi w'umukino
ari ufite uburenganzira ndakuka bwo kugena igihe ikipe, bwo kugena niba ikipe iterwa forfait cyangwa se mu gihe ikipe igarutse niba umukino ukomeza. Hari ibyo twabonye umusifuzi Jean-Jacques Ngambo Ndara umukongomani rwose ntiyigeze avuga ko ateye forfait ikipe ya Senegal. Yewe baragarutse umukino urakinwa n'ibisanzwe. None icyo mbaza, ese Senegal irarenganurwa nande? Ninde ukwiye kurenganura Senegal? Ese ubundi irarengana cyangwa irigiza nkana? Ikindi mbaza, kubera iki kafu irindiriye aya mezi yose? Kuki batahise batangaza umwanzuro cyangwa se itegeko ryapurikwa rishyirwa mu bikorwa, kuko ryari rihari rivuga ko mu gihe ikipe yarengeje iminota 10 kuri iminota 10 basohotse mu kibuga bagomba guterwa forfait. Bivuze ko bemeye ko umusifuzi ari we wafashe umwanzuro. Urabibona ute wowe? Urabona bizarangira bite? Ariko mbere yuko nsoza, hari ahantu Senegal ishobora gushaka ubutabera. Mu gihe abapundeti bagiye batandukanye barimo ba Drogba, barimo ba Gary Neville bagaragaza ko amategeko ya kafu adahamye, harimo akaduruvayo. Birababaje kuba muri iki kinyejana turiho hakiba ibintu nk'ibi ngibi. Ubundi Senegal yakora iki kugira ngo irenganure? Mu by'ukuri aka kaduruvayo yewe ikintu niteze nuko kagomba gusiga, noneho hagiyeho itegeko rihamye, yewe hakajyaho n'itegeko rigena iminota ntarengwa ekipe igomba kuba itarenza mu gihe bikuye mu kibuga. Ibyitezwe nuko federasiyo y'umupira w'amaguru muri Senegal igiye kujurira mu rukiko navuga rw'ikirenga cyangwa se rushinzwe gukemura amakimbirane, urukiko rukuru rwa nyuma rw'umupira mu mupira w'amaguru. N'urukiko sinzi wenda niba abenshi muruzi, ariko badwita CAS. CAS. Ubwo mu magambo arambuye rero ni Court of Arbitration for Sport, urukiko rukuru rushinzwe gukemura amakimbirane mu mikino. Ndumva ibyo byumvikana. Kaba twita CAS cyangwa CAS. Askegariwe cana anasa. Bivuge mu Kinyarwanda. Ni cana anasa. Nuko urwo rukiko rwitwa CAS, Court of Arbitration for Sport. Ikitezwe rero nuko Senegal igomba gukora igomba kujyana ikirego cyayo cy'ubujurire, niba ariko nabyita, muri CAS kugira ngo barenganuzwe. Impaka z'abafana zo zirakomeje, byayoberanye. Ikindi niteze nuko nkuko nari mbigarutseho, amategeko agomba gusobanuka neza. Ikindi bihano bishobora kwiyongera nyuma y'ibingibi, nyuma y'ibihano kafu yagiye ifatira abakinnyi ndetse n'abatoza komande zombi hagati ya Senegal na Maroc, ariko ibihano byo biraza kwiyongera. Ubundi nsoza kuri iyi ngingo, icyo nakubwira nuko iyi ntabwo ari inkuru ya ruhago gusa, ni inkuru y'ubutabera, ni inkuru y'imiyoborere. Ikindi nkumenyesha nuko uko witwara mu gihe gikomeye cyangwa se mu bihe bikomeye bishobora guhindura ibintu byose. Gira umutima. Hari ahantu nababwiye ngo twabonye ruguru mu mategeko avuga ngo banza ukine uze kurega nyuma. Aka kantu gashobora kuzatuma Senegal igarikwa pe. Wenda ntabwo ndagura, ariko kubijyanye n'amarangamutima ya benshi, ngewe sinzi, amategeko ndayemera kandi nemera ko itegeko ari ryo rya mbere, ariko hari amategeko abiri hano nyine bya bindi twabonye ko bidahamye, bisa nkaho biri kugongana. Bavuga ko umukino ufitweho n'ijambo rya nyuma n'umusifuzi uwusifura. Iby'impapuro biza nyuma. Reka umukino wanzurirwe aho wabereye, iby'impapuro bize nyuma. Hano hantu impamvu abantu benshi bavuga ko harimo n'akarengane ndetse na ruswa bishobora kuba byihishe inyuma, ni ukubera ko
ibintu nk'ibi byarabaye. Hari ibintu bajya bavuga ngo umwera ngo uturutse bukuru ngo kwira hose. Hari ibintu byabaye muri Ferwafa ubwo APR FC yakinishaga abanyamahanga barenze kuri wa mukino bakinanagamo na Gorilla FC. Murabyibuka ko nta munsi waciyemo Ferwafa yahise itangaza ko APR FC itewe forfait y'ibitego 3-0 muri iyi champion mu mikino ya Fazari. Murabyibuka rwose ko APR FC yahise iterwa forfait, ariko muri kafu bifasha amezi agera kuri 3 finali irangiye nibwo bazanye ibintu by'impapuro. Ari naho abanyamupira benshi ku isi hose bahise barinyuzamo, bahise banyuza ijisho muri kafu, baravuga bati mwebwe rwose muratudesovye, nta kintu kirimo, muratubeshye cyane. Reka tuve kuri icyo kirego rero. Nyemerera nari nakubwiye ko mu Rwanda hakomeje imikino ya Peace Cup 2020 sezo 2026. Ni imikino rero y'igikombe cy'amahoro. Iyi mikino yasize tumenye amakipe agomba gukina muri demi finale cyangwa se kimwe cya kabiri. Twamenye rero amakipe 4 agomba gukina muri kimwe cya kabiri. Reka ahubwo nkujyane muri UEFA Champions League, imikino yo ku mugabane w'i Burayi ihuza amakipe akomeye y'ibigugu iwayo, amakipe yitwaye neza iwayo. Bari bageze mu mikino ya kimwe cya 8 cyangwa se round of 16, aho imikino rero yarangiye hamenyekanye amakipe agomba guhura muri kimwe cya 4 ndetse n'uburyo agomba kuba ahuramo cyangwa se uburyo agomba kuba azakina. Imikino ya kimwe cya 4 izatangira ku itariki hagati y'itariki 7 n'itariki 8. Iyo ni first leg cyangwa se imikino ibanza. Hagati y'itariki 7 n'8 z'ukwezi kwa 4 ni ukwezi gutaha. Mu gihe imikino yo kwishyura bizwi nka second leg izakinwa hagati y'itariki 14 na 15 z'ukwezi kwa 4. Urabizi ko iyi mikino dushobora ntabwo tuzapfa kuyireba bitewe nuko tuzaba turi muri cyagiye cy'icyunamo, aho twibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Tuzaba turi mu gihe cy'icyunamo rero. Iyi mikino ntabwo twe tuzabasha kuyireba, ariko abantu bazajya bakurikira ama-update mukoresheje ama-social media ndetse n'imbuga zigiye zitandukanye za internet. Imikino rero amakipe yakomeje ni ekipe ya Real Madrid, yakomeje isezereye Man City, ikaba yahuye na Bayern Munich, yakomeje yo rero isezereye ekipe ya Atalanta yo mu Butaliyani. Undi mukino nanone ni ikipe ya Paris Saint-Germain izabikina n'ikipe ya Liverpool. Paris Saint-Germain yasezereye ekipe ya Chelsea, mu gihe ekipe ya Liverpool yo yasezereye ekipe ya Galatasaray yo muri Turkiye. Undi mukino nanone ni ekipe ya Sporting yo muri Portugal. Ekipe ya Sporting yasezereye Bodo Glimt. Murabizi Bodo yari yaje yisize insenda, ariko birangira Sporting yeretse inda ya bukuru, irayibwira iti have shawo uracyari umwana. Yari yayiseze rero Sporting ikabizahura n'ekipe ya Arsenal de Gunners. Arsenal de Gunners rero yari yasezere ekipe ya Leverkusen yo mu gihugu cy'Ubudage. Umukino wa 4 uzahuza ekipe ya FC Barcelona, ekipe yi Catalonia. Ekipe ya FC Barcelona izahura n'ubundi na ekipe yo mu gihugu basangiye igihugu kimwe, bakina champion imwe ya La Liga, ni ekipe ya Atletico Madrid. Aho ekipe ya Barcelona yarasezereye ekipe ya Newcastle United yo mu gihugu cy'Ubwongereza, mu gihe inayandagaje cyane ibitego bigera ku yayisezereye ku bitego 8-3. Aho umukino wa mbere wari warangiye ari igitego 1-1, ariko umukino wabereye Camp Nou Barca itsinda ibitego 7-2 itsinda ekipe ya Newcastle United, mu gihe ekipe ya Atletico Madrid yo yari yasezereye ekipe ya Tottenham Hotspur. Murabizi byari byo rero. Reka mbashimire kubw'iyi minota mwamaye munkurikiye. Reka mbashimire cyane by'umwihariko byimazeyo
nshimire umuntu wakoze subscribe kuri DST Sports Rwanda, ari nako nsaba nawe utarabikora nyamuneka dukorere subscribe maze ube uteye inkunga iterambere ryacu. Ni iby'agaciro rero kuba wakora subscribe kuri DST Sports Rwanda, maze Imana ikaduhana umugisha kabisa, kandi ukamenya ko ari inkunga ikomeye. Mbibutsa no gukanda kuri like, share ndetse yewe byaba ngombwa mugatera comment kugira ngo niba hari ibyo tugomba guhindura cyangwa hari ibyo mwishimira. Nge nari rero nge wumvaga kuri mikoro yari Pacifique de Captain. Reka nkushimire, mwifuriza guhaha mukaronka, bifuriza guhirwa mu byo mukora byose, kandi Uwiteka Imana bahera umugisha mu byo mukora, musarure amatunda y'umurimo wanyu. Murakoze cyane. TST Sports Rwanda. We serve the best sports news. Stay with us.